kubifuza kwerekeza muri Canada gukora akazi ko mu mafamu. This is a great message for you. Ibi ntago ari scams, ni ibintu byanyabyo. Ubu tuvugana benshi bari kubona job offer bakimukira muri Canada gukora akazi ko mu mafamu. Hari Canadian program yitwa agriculture worker program. Igizwe n'aborozi na ba nyiri mafamu ariko bafite iyo bita positive LMIE. Ubu bemerewe kuba barokirita abakozi b'abanyamahanga. LMIE nigeze kuyivugaho muri video zanjye za mbere. Ni Labor Market Impact Assessment. Nukuvuga ko company iyifite muri Canada iba yemerewe kuba yashaka abakozi bo mu mahanga hanze ya Canada, Europe, US, Africa, wherever. Bemerewe kuba barokirita abakozi bari hanze ya Canada. Aha rero niho Africa twisangamo. East Africa naho ntago twahejwe. Rwanda, be ready. Burundi, nizere ko muri tayari. Hano muri no video ndi buguhe company zemerewe kuba zarokirita abanyamahanga. Hari icyo bita National Occupational Classification, NOC. Iyi ni code ndi buguhe uri bukoreshe kugira ngo ubone akazi kuri bo uri gushakisha akazi ko gukora mu mafamu. Iyi code iragufasha kubona akazi ko mu mafamu byihuse, aho kugira ngo ube challenged n'utuzi twinshi tugiye turiho. Kuri wowe uri specifically ku kazi ko mu mafamu, iyi code ndi buguhe irahita igufasha kubona akazi ukeneye uhita na applying ko mu mafamu. NOC ngiye kuguha ni 85100 8500 85100. Iyi ni code uri bwanda kwereka aho uyandika ubundi hahite haza akazi ko mu mafamu. Iyi code iragufasha kubona position wifuza mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Ubwoko bwa visa ukeneye hano ni agriculture worker. Izamara hagati y'imyaka 2 ndetse n'imyaka 3 uri mu kazi. Niba uri mu Rwanda, mu Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, Congo, Nigeria, Ghana, Botswana n'ahandi hariho hose muri Afrika, wemerewe kuba wakwapplyinga kuri zino position. Ibisabwa byo ni hafi ya ntabyo, biroroshye cyane. Ni amashuri yisumbuye gusa, secondary school. Niba wararangije kwiga amashuri yawe ya secondaire, wemerewe kuba wakwapplyinga kuri zino positions. Nta training usabwa hano, nta experience, kuko bo ubwabo bazagutraininga ku giti cyawe. Ushobora kwibaza ukuntu wamenya company ifite LMIE mu gihe ushaka kwapplyinga. Ese ino company yemerewe gukoresha abanyamahanga? Ndi bukwereke buryo ushobora kubibonamo kuri ino website. Harahanditse verified. Akenshi iyo handitseho verified, iyo company iba yemerewe kuba ya hiringa abanyamahanga. Ikindi, hari website ndi buguhe ibonekaho izo company zifite positive LMIE. Iyo company ni jobbank.gc.com. Ni website ibonekaho ayo makampani. Ndagusigira link
munsi muri description ya video kugira ngo bikorohere kuhita uhagera bitakugoye. Ugifungura ino website urahita ubona ahantu handitse ngo looking for work in Canada akabazo. Kuko wowe uri umunyamahanga urahita uklika handitse advanced. Abanyamahanga uraklika advanced. Numara guklika kuri advanced urahita ubona indi website. Aha rero niho uri bubone gukoresha ya code naguhaye ya NOC, National Occupational Classification, igufasha kubona byoroshye companies zifite LMIE. Bivuze ko izo company zemerewe kuba zahayaringa cyangwa se zakoresha abanyamahanga. Iyi website ya Job Bank ni website yizewe kuko iri under control na government ya Canada. Iba yemewe rwose na Canada mu buryo bwuzuye. Ndakwibutsa ya code ya NOC uri bukoreshe ni 8500 8500. Numara kuyandikamo uklike kuri enter ya keyboard yawe. Aho urahita ubona results zigera kuri 60. Uziklikeho urahita ubona position zose zihari muri farm industries. Biroroshye. Nufungura imwe muri izo position barahita bakujyana ku yindi page. Page iriho amazina y'iyo company, umushahara uzakorera. Hari naho uzasaba guhita utangira immediately, start as soon as possible. Hizi company ndi kugenda ngo aho urugero urabona ko ziri verified. Izi zemerewe kuba zakoresha abakozi b'abanyamahanga. Nukomeza hasi ubwo urumva winjiye muri mu kazi nyirizina, uri kureba bikagize. Hasi urabonamo type of job, ni full time job. Language, ururimi ni Icyongereza. Education nkuko nabikubwiye ni high school, secondary yawe wemerewe ku applying. Training, ibyo uzakora uzabyigishwa nuhagera. There is no experience needed here. Nta experience hano bagusaba ngo y'imyaka ingahe mu burambe bw'akazi mu kazi mu bintu runaka oya. Bo bazakwitrainingira ku giti cyabo. Hasi urabona responsibilities, urazibona hano hasi. Ubwo ni nk'inshingano uzaba ugomba gukora. Harimo hand harvesting vegetables, nko gusarura imbuto muri rusange. Harvesting seeds, harvesting seedlings. Operate and maintain from machine and equipment. Urabonamo n'izindi nshingano ni nyinshi, uragenda ucishamo amaso. Hasi rero hari aho uri bugere handitse ngo who can apply to this position. Ninde wemerewe kuba yakwapplyinga kuri izi position. Kuri companies zifite positive LMIE urasanga harimo Canadian citizens, ubwo naba afite ubwenegihugu bwo muri Canada, abafite permanent cyangwa se temporary resident yo gutura muri Canada. Aho ngaho ni rimwe. Kabiri, urabona handitse ngo other candidates with or without valid Canadian work permit. Aha rero niho abanyafrika benshi bahita banisanga kuko bo bari muri abo bose basigaye. So you are welcome to this position. Nanagushishikariza guhora usura runo rubuga ino website ya Job Bank
kuko niyo ahanini ikunze gucaho izi position zigenewe n'abanyamahanga muri rusange. Kandi akenshi usanga iyo bazipostinze baba bakeneye abantu mu buryo bwihutirwa. Hari nk'aho uri bubone bakeneye abantu muri uku kwa 8 kugeza mu kwa 9. Jya ukomeza uzisure buri munsi, hari igihe byakugirira akamaro. Ibisigaye rero reka birekere mu biganza byawe. Guys, nawe kora research. Gusa icyo nakubwira nuko wategura CV yawe neza, kuko ino birangira ibaye nka competition. The more abantu ba applying ari benshi, bareba ufite cover letter CV yubakitse neza. Cover letter yawe igomba kuba ngufiya. Wikwandika pages nyinshi. Page 2 cyangwa 1 zirahagije kuri cover letter. CV yawe wigira ndende. Describe yourself mu magambo make. Kandi nizeye ko nubikora neza hano hantu uzahabona akazi. So guys, good luck. See you next.